Ki Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129-51198 or 96129-51298. Sembut Menteri Rangba Kejala, Badai Peru Yakatanan Public Work Department, Uba Preston Tensong, Mentara Singi Ula Batai Syai, Syaka Kenhun Ki Rangba Shnong, Jong Kadong, Kathan Mausun Ram, Ha Kabaidai Bat Kasurok na Weloy Syabalan Bat Syadu Ranikor. Kani kajingwan bania kendu Ki Rangba Shnong, Kadai hadian bala yos ngo werwer, Baya kaskim bala mang, Ban Syana Surok, La Tumu Ban Rano, Syaka Wei Kejaka. Ya kani ka kenhuan Ki Rangba Shnong, layalam do uba Himalaya M Syang Pliang, MLA Barim, bat uba Alvin Saukme, ubadai UMDC, haringkat kejiasan ralang, bat kiseng bahalang, ki badan hapo kadong kathan. Uba Perstun, ula pensong syaka kenhuan Ki Rangba Shnong, baka sorkar menta, kalamang thamai, lingba ka World Bank, bansyana ya kasurong, intermediate lien, na weloy, balan, syadu rankor bat kumjuru, na weloy sya maukorwan. Shusho ba Prestun ula pentip ba katkum ki guideline jongga World Bank bat namar ba kadai ke project ke bahe on omla ban ai syaki local contractor. Hanrei on ai syaki company ki belak kotbor ban syna ya kasurok. Ada kapor dan dokumen ban penbena segi pajak jom kamu seram ba ngidang suwan kendu ya i Deputy Chief Minister body in charge ya ka PWD Road bat dokumen nakalian kejong i abang Iwan ban kendu nakalian kejonga ku MDC i ba hima body ex MLA jong kathan ringkat lang bat kinong sensasyon ki NGO bat gisukmen hakani kapor ban pentip sepi ba nakaliang jong Deputy Chief Minister ila ai ka assurance ya kaba kasurok ngadu na po weloy syadu syapo balat shen kin sanction no bat kin sedang ban snasyo ka DPR bat ba ka project kanya chakmat bat ngisukmen ru ban pentip sepi abangi od sei namar ba kasurok kalas news hadu kata nadu na po weloy hadu mosunram bat na trompleng sharum bat na kaleng kajong Deputy Chief Minister ru ilai assurance ba menta shen lakut nu slap menta in sanction swa kapisa tang ban yo swa ka repair khnang ba bansuk ya kalit kawan jong ba kani kasurok menta na kaleng jong Deputy Chief Minister ila pentip ba kandi ka intermediate lane kinang le ka DPR menta tengimpat la ba nong ka exact amount and then la dep le ka DPR ngin satip ka exact amount ka no bakin section bat ya kene ka ni sutu ba ya kene ka pisa ka ban yo mentaru kande na po ka sanction na ka World Bank approximately ngatrai de kum about 80 km markan kene ka surok kan connect na kan connect surok sa ka Ranikor constituency leng ka jonga iba hima kinong sensar snong kinong sensar hima bat ki NGO ka sare na ka World Bank ka government jong ka Meghalaya kayo arajar sans baklur te nakata ka arja sans baklur katba hadin belasna ka DPR katno ka jingnong kam kin perno kam nakata ka arja sans baklur umdei arja sans baklur namenta ka musunram baroi bon namar bang ila angnot dagi focus nem sisa kata kane ka surok kade ngam kade nadu ka lesing ala banong nadu ka port independence ka jungi ya kaba kani kasurok insang iyo kadai bakin kinyat kini ki sipai banlit yada yangi hadu hapo kapot te hendrei nadu ka tukpor hadu menta kasurok kadang nek kunju te mudur phi menta lakat no fokus nem te ngi sukumen akani kapor bat ngi daai khublai sisa ya ka sarkar haka jingelam jong Chief Minister Konrad Sangma bat i Deputy Chief Minister ngai khublai kerpang yi ba hadin baka hakani ka sarkar ke MDA 2 ki jing angnot jong ki pajba jong ka Mausram constituency sha ni kilala ban pendet em kin sedang kin mar kin haban shimi kini ki consultant ki bayar tayab ber ka government bande kani ka DPR te i khamai kan timeline andre ila ai assurance ngi ba
in penkloy kat kabla. Tuk sok na Ka first phase makadon bentah hang tu, ka first phase ka kaladep, ka second phase ka kadangyak ka project ka kamsuki kendiat. Henry nak kalian ka jong iru ila ai assurance ba ila Phabudin na chief engineer juga piludi ba bu yakran bari kontraktor bari trek surok man company step namar ba ka datang ka second phase ka ba ngisem jing sija ki ba namar ba kasuki blak ka. Jadi bagus surok nak kalian jong im ki pai ba jong kadong ka thai ya bo jong ka Mausram constituency Paragway ngile kendu labon pun snem kejing ka bedai bat kejing sniu palat jong surong Henry hadian ba nakaliang jong i sare chem sang pliang ba di lokal MDC jong i ba ben ke sokmi i habdin banglai ot i bat khamtam habdin bangi osngau ye ki kubor ham saya ba ngi bana ba katuka surok ka bala mang menswa prapo profesan klur na weiloi sedu sa trompleng i bana ba kene surok las ngau ba bala daibat no skiwi bat ki jaka bat dena takadau hadin bangila ot ngila pensengau haji nong yalam ke jongi hai sare semsak pliang beri ba alvin ke sokmi te nakaliang jongi la konvensi kan ka meeting ke belong mentaka sengi ban ya kendu ban i deputy chief minister ban penlong bangin ban pensisa ban ong ba kani ke skim kanom do andre hadian bangile kendu i deputy chief minister mata la de pensai ba surok ka bin samang nak pentak ni surok nak pentak weiloi hadu balat bat hadu haran kor kam desu katuka sanction ka barem hanrei menta kinyo nak second phase jo ka World Bank bat ka kondumitaru kala khamjrong bat ya ka amount sanction ru yong ba kinang le kinang phai consultant bat hadian ki consultant ki sepha le ka DPR bat katno ka amount ka bakin sanction hadin baklade ban le ka DPR ngi selaban tip ya kata de ngi dokumen bat perpau kacing songo ya ka sarkar kajungi po kacing alam jong kontrak de sangma bat i deputy chief minister i sar person song i di in charge minister halor kacing kolar kajungi ya kebede bat ka jing panbha ya kan surok madu na weiloi sedo saya barat oi ha kebede bat kan fast phase ka pagila pentrei menta nadu na moklang hadu weiloi kumeli menta ka fast phase kajing trei ke benengkong na marsteng kaladem andre ka basa ka de katong kiwi kontraktor na steng jong kal sinong lengyong hado weiloi ngi ba kasuki ka kam re ka turu ngila de pan pawe di Cipta mata ban ila polar ban simkia ban ila Adiru hai chief engineer ban kentui kontraktor ban pendap no okloi ya kenika surak ka beraksa nang tu na lengyong hado weiloi hoi ya kataru ngile keren lemar ba ngilei kajing kepala adep dia akan dikasih ke menta ke bingina ya kan dengan pentrai na mau pulang ada weiloi ya kajing suki juga kam ya katur ngila de keren ban kalian jung deputy chief minister ila adep keren sai bahkan ni ka second phase ka bangin sa yo na weiloi sedu sa ranikor ke melapan pau di deputy chief minister yang bakam desu katuka ka skim ke barem ke bumenswa rei mentakin sanction na ka World Bank de katkum ki guidelines ko World Bank la de pan pau lupa ba kinomla pan ai haji state contractor de kin ai bitang haji company ke blak long qualified bat misngau ba kataru kala bo ka jingsgo scam bat ka jingsgo shania hapeng jengi ki pat ba chok dong athai soon akan dikasih komentar wan hanie na ro jing syak kon yang ikum kaseng ban ya dan dekat begini ki no yalam snong jong ketika dong katain weiloi hadu balan di banyak tentu yang deputy chief minister akan dikapur menta ban ya syai haga lor jong ketika surok na weiloi balan dia kajing tentu jongi ni sutu ba ketika surok dan pedrung banyak ketika skim matumai ya ka soka kadang ayo ya ketika pistu badi deputy CM ro ila ong man le iki bentak badan kam beremploy ketika surok de nakalian jungi kaseng ni dokumen ulo ke kor ke bangi osnyo bad haka juga poro ila kren nak masyai yang deputy CM ban bancur banong ba makani ka surok kamdei ban tang ban shukun bi
ding kedak jingkulan rengi kuat kan longkap ban ngila dawa di employ no ya DPR ba ka DPR ka di benlong ka biang nang ba kan penkantek surok kan long ka ba baru ban employ no ban function la ni ban penyo no ya ki ban khot tenda ya te ka surok namar ki pa ba ti la dangkam hai te ka surok na kala long ka de surok kala rit ba ba ka de surok ba yalam shadu shaborda te nagasing ida yalam banjur chief minister ba unle khamha ya ka na tentang khamha ya ketika surok ba kanum long kumba long se ketika surok ba shaneng jit ki nong tray le ki kontraktor ro deban bishar bania kang ka jit tray kan long bakloy ba kan yaj be kanum don kunu ki jing thut ya ki ba kumba long la kani ka na moplang selu shubiloi don tu ka pes ka baar ka ba asniu ba menta kam internet lalle kalau long man ka jing tim ya ki nong le nongwan ba kasrok kali ka long kum kasrok tau di nakalian juga keseng ni alor kini gaji ya kundu ni la banjur ya minister ba de banle employ han ban pendep ya kini kam nang ba kucing